Mga luksakan nagu mga pagariakan si kawagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Mga babayakan, mga lakiakan, mga ariakan, mga kaakan si kawagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Tanan-tanan tanaron din makasusaksi aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyaguyag-uyag sa kanyan sa giyang kaya dunia na daki amabaloy amit tuturo ang bala aluksyan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na badan kaya pantagan apat patulan na si kainayan nagyanatanda niya maiyan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na inimbuatas kanan winayan na bad na kay naman namrago nagyanatamma ni inayan. Giya na papanutulong tanaway ka itama na kala iyarga itama na kapaguuntong tao adi maguyag-uyag sa giyang kaya dunia na may pagpudayan sumbal aluksyan. Penutulun tanaw ay kaantanaw man nakatago isa pa dadat nagubabaya nagurespeto si kaman ng bala-bala mga luks tano. Wallahi ladim kami aguntong sutaw adi maguyag-uyag sa giyang kaya dunia ap kedingilan yan sa kawanan yan na siya mayan ap kedingilan yan sa diwang yan si ina yan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na bedna kay patpatulan na si ku ina yan tiani ina yan na miyatay da na siya mayan. So masuk kinirampay niya na sa amanan niya na namarago no kukinimbuat ano no ina yan nagyan na tamma ni ina yan. Gina na sumiyang betado kau yagu-yagu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di panutul Anas radhiyallahu anhu asya tigin ko masa so Nabi sallallahu alaihi wasallam na mimbalus kanyan na Nabi. Miya kadaya mga dana swagamaw Allah subhanahu wa ta'ala na ditigin ni panutul no Nabi sallallahu alaihi wasallam asi kumasakit to kawin yan no na sumbol aluksyan kaya sabutan na sumbol aluksyan na dasilan makapag-Islam si ko amanan na masakya patayran. Di panutul no Nabi sallallahu alaihi wasallam apyamang niya kanatigin na si ko Allah subhanahu wa ta'ala piyamang niya ka na si ko Allah subhanahu wa ta'ala asuin akan nagusto akan nabalon yan sila na Muslim nagurila niyan sila na pasol niyan sila sa surga. Napunggura ako dan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na darak no tuwatigin bagan wallah subhanahu wa ta'ala. Darak no tubagan wallah subhanahu wa ta'ala giyang ko to pangniakan na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nataros sa tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam apyamang niyakan si ko wallah idinin niya ko niyan sa kapumisitakan na si ko kuburo inaakan si ko kuburo balaloksakan. Naroon ako at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dinano wallah subhanahu wa ta'ala sa kapumisita ka na si kuinaakan si kukuburian. Di panutul Anas radhiyallahu anhu wasakan na tigo na mismo imakababantay si Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumasa emanan na pamisitan yan sa kuburin na yan. Sumiyong kami at tigo na si kukubur. Niya kau makami at tigo na si kukubur inao Nabi sallallahu alaihi wasallam as kanyang susiti amina. Nasudan at tigyan na so kaya pa kaumaw no Nabi sallallahu alaihi wasallam si kukuburoy na yan. Namya padalam ko Nabi sallallahu alaihi wasallam aging kutuarat aginawan yan aging agugiyang kutuasingan yan. Agu di matiro Nabi sallallahu alaihi wasallam uban niyambu riyaot sa kau yagu-yagiyan na swina yan. Tama na tigu Anas bin Malik radhiyallahu anhu aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na may kagurok sa kanyan na may kalantang sa kanyan na gumurok si ukuburin na yan na tamanda na tigu Anas radhiyallahu anhu saya tamana kala kaya pagurok Nabi sallallahu alaihi wasallam na suwatigyan sa sumpayan suwatigyan sa aman na bakayan nagugyan kaya tinararbiyan na miya basa-basa doon na sakal alo yan inuto pa pagurok sa Nabi sallallahu alaihi wasallam di masinganino Nabi sallallahu alaihi wasallam uban niyambu miniprautas ina yan si umasakya pakala yan uban niyambu ini paguyag-uyagas ina yan na si kumasakya pakala yan. Mga pagariakan si kawagamaw Allah subhanahu wa ta'ala miya panutul Anas radhiyallahu anhu sa tigyan sa kala akya pagaguro ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na si Koreano kaya basa-basa o sumpayan nagugyang kairarbiyan na tamanda na tigyan sa miya basa-basa so unto dano Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa kala akya pakaguro ko Nabi sallallahu alaihi wasallam si ku ina yan. Mga babayakan, mga aryakan makakan si ku agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ladim kami aguntong ka kaya manan ni napkedingilan kapan siya maka napkedingilan kapan si ina ka. Miyatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam si sagyang kuto mas amya. Miyatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kita taralo. Arat tayo na ginawa si kina yan.
kala iyan angin sa ubabu ay mana na reot yan swin ayan sa ini paguyaga yan na si kumasa akya sikado Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miyad pero Nabi sallallahu alaihi wasallam, law kanat ummi hayyun fanadatni wa ana usalli fa atruku as-salah. Gita mana kala arespeto adil tandiki pamangdono Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumang inatano na si kumang amatano. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa adyan di materos aman nakapanguba. Nagukandingan-dingan sa tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ubabu tigyan na riautakan suinaka na uyag-uyagus kaniyampan kamata-mata na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ladima tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kau pamabuka riautakan suinaka na uyag-uyagus kaniyan na upamako talwan ako niyan tetawag-tawag na ko niyan asa ka na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na masa adi ako di sambayang na wallahi ladima tigo Nabi kaganatan akan doon na susambayangakan na siya watiyon sumungkuin akan. Ginan itama na kala iyarga nagukala respeto Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumbul aloksen apya pandan yan silang rauta. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyatiro yan. Kanugunin na tigin so sa katawa manusia. Duan-duan na tigin so sa katawa manusia. Miyalugi at tigin so sa katawa manusia. Miyalugi so sa katawa manusia. Anta otwa tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam yuto so tao area otian na sumbol aloksian rea otian suama yan na rea otian swina yan nada kirang kasabapiya kaya pasulyan sa surga. Mga pagariakan si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala aya okay takap kaparuling ka sa amanan yan nada lagi na pinakamal alimu sa geng kaya dunia na pinakamal alimu sa amanan sa alungan amori na sa amanan yan nakarautang ka si kumbula alok sa si kumasa akialok siran narakus ay nibigay ng kakira na sukab na riran ini pangaling gagawang kasiran na inibigay ng kakira na sa amanan na ngani nakab na riran ini pangaling gagawang kasiran sa sadun sa kakagagangon ini pangalimu kasiran pisebaran kasiran si kung ganina mga katiro ng mga sasakit. Mga galabakira ng mga sasakit. Nagyang ka na kala alimu kasi kumburaloks ka. Kala agagaw kasi kumburaloks ka na sudun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imiseksyon. Asa din sa tao. Malaikali mo si amanan yan. Na mas malaikali mo si kumburaloks yan. Malaigagaw si kuloks yan. Na wallahi ladim. Kaya manan yan. Pisisapaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inipromiso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembalis kanian dan kebabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pembalis kanian dan nama malay rizki sa geng kaya dunia. Na pembalis kanian dan nama pay ukuran sa geng kaya dunia. Mga pagariakan si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Ditano ay manan yan na ginawatan si ko mga tao. Ay amanan na aden asyawa iran sa geng kaya dunia. Ayadan ini kinin dulu nuran ayadan kinin dulu naniran si kong mga luksiran na piyaka sa ibaratiran sa mata kabadan amanan yan nakalalaman ang manusia. Di tanong mapod si kong mga tao ap kagagayran da na amanan na karawiran da na sumbal aluksiran. Mialay ko kitab ahalus salaf ma'al walidain. Dhahara may yarfa' sawtahu ala abihi wa ummihi. Giyang kaya katiro na sa ipakamumurada sa giyang kaya masatan imanto amas ang mga kangudaan. Imanto amasa na miyakarin na yagadin dahara may yarfa' sawtahu ala abihi wa ummihi. Tanto doon kuminda kala sa mga tao, tanto doon kuminda kala sa mga wata, aya din iman to mambetadiran na mas mga pupuro doon, nagyang ko to mga katiriran, mas mga pupuro, mas mga laikapusong ubasumbalalok siran. Wa may yandur ilayhima sazran na miyakarinyag din sa giyang kaya masatan ni manto wa na'udhu billahi min dhalik miyakarinyag din sa giyang kaya masatan ni manto sa aman na mga wata sa mga kangudaan ay din nakapkilayra na sa kamanan ng mga luksyaran na langon din ng mga sasarangit. Ilaan tanu Allah subhanahu wa ta'ala kada isarak tanu abada siya makasuguk. Surarang itu Allah subhanahu wa ta'ala na siya nang urarang itong balalukos. So kasuswatu Allah na siya nang kasuswatong balalukos. Dahara may yarfa' sawtahu ala abihi wa ummihi wa may yandur ilayhima sazran wa may yahtaqirhuma agoy man to masana miyakarineyaga din sa mga tao sa mga kangudaan akiadaan siran din sa labut lambay si kumbalalok siran asar kap kedinginan nilan sumbalalok siran na uyag-uyag siran akiadaan siran din sa labut ginan ni sabab kaya pakataling umurala pun si ku Allah subhanahu wa ta'ala rarangita pun si ku Allah subhanahu wa ta'ala amay kaswata amay kasok ang udaan na di niya na panalamatan sumbalalok siyan di niya ni pangaling gagaw sumbalalok siyan
Diun mapadalamagian ko to apadadat si kumbaraluksian. Diun mapadalamagian ko to akalimu nagugagaw si kumbaraluksian. Na wallahi ladim kadaden abadaden aba mapi ararad ko kapaguyag-uyag yan. So Allah subhanahu wa ta'ala namihatiro yan. Anishkur li wali walidayka. Panalamati ako ni watigu Allah subhanahu wa ta'ala. Panalamati ako ni helang-ulang nga maurip na kan. Uri ano tuwatigu Allah na panalamating ka sumbala aloks ka. Panalamating ka suwina ka na panalamating ka suma ka. Pangalinggagaw ka suwina ka na pangalinggagaw ka suwama na ama ka. Sa doon sa kakagagaan ka na babayakan na gulaki ka ng sikwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yahtakirhuma wala yarahuma syai'a. Miyakari niya panimanto sa agiyang kaya masatan no himanto as mga kangudaan na kaya dan siran dan sa babaya diran dan himanto kabaya so kada kalanaw na diran kabaya oberan pagkilay sumbal alok siran balwa may yadribuhuma agwa din panimanto apkatun sa mga kangudaan aliyok amanan yan na napkagayran dan sa dad na benan labot kumbal alok siran napkagayran pan akapkata na iran sa kamanan yan nakapkata na iran sa lima si kumbala bala ang mga alok siran. Na'udhu billahi min dhalik. Wa man yadribuhuma wa yukhrijuhu min baitihi aw min baitihima. Iman to masana miyakari niya gadan sumasa as mga kangudaan na adnap ko to ni man to sa mga kangudaan na sabab ko kaya taga sidin mga posira na pagagayran as mga luksira na ipambuang iran as mga lio mga walayran. Kilain kay man to sa mga wata na mga kangudaan na kekanter sa sarang kawa kanter. Kekanter sa miya kapi-api apom na wanawgid na suwina ayan na pakalidin pasan niya na sa aman na sapra aron na papakaigan siya na ayan aron na papakaigan siya ayan ando man di ka pakataling umurarang ito Allah subhanahu wa ta'ala sa kaawatan na pagkang kasalangon doon na miya makapi-api apanganangkan sa kaawatan na langon doon na man na mga pipi apanganangkan na pagkakan ka mga pipahinginuman wanawgid na sina ka nagusyama ka na linipatan ka doon kaya nalibod ka siya na si kaman na lawi-lawi giran. Mga pagariakan na siko agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ditano aki mapadsiko mga tao. Adadan abayaran pangalimo si kumbal aloksiran. Wallahil adim kadadan ararad. O kapuguyog-yog manusia. Ame kami adaw nagyang goto agagaw. Nagu pangalimo si kumbala aloksian. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ay yabsuta lahu fi rizkihi. Wa yanza'alahu fi atharihi. Wa yans'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sadna tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kabayan apangumano mananu Allah agyang kotwa kaw yaguyagyan pakatas nanu Allah so kaw yaguyagyan ng baloy ama pepe aginawan niya nagupakan dakdak nanu Allah suris kiro na tigo Allah na pangalimo niya na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangalimo niya na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga tunganay niyan. Aya pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na ipangalimo ka na sa mga tunganay ka. Napakapundakadakan ka wallah sulimo niya na gusuris kiniyan. Na aigda ka o ay na ipangaling gagawin ka na sidin si ina ka na sidin siyama ka. Ay gida ka ayad na imanan yan na balawin ka man na mas importante ko yaguyag ka mas malakay yawida ka lasi kung bulalokos ka o basugiyang kaya ginawang ka na itaman akakubabayar ka wallah subhanahu wa ta'ala itaman akam betubantugar ka wallah itaman akam bigir ka wallah subhanahu wa ta'ala mapi akuran sa giyang kaya dunia. Mga pagariakan sa iko agama wallah subhanahu wa ta'ala wallahi ladim kagiyang kaya dunia na edna kagakuatan o kaamanan yan nanganina kabetan sa giyang kaya na kaswatarkatan o wallah pagkakuang kaya man na sungay na kabaya kay kaswatar ka wala sa giyang kaya dunia na edna sabab na giyang ko taamanan yan na kay pangaling gagawin ka kung balaloks ka ino to so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pisaksian yan Du'aul walidain ala waladihi kadu'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Ayatamana kabagara du'aun Nabi. Ayatamana kabagara du'a pangni umbalalo kusik watayan. Ayatamana kala abagara katatarimaon wallah subhanahu wa ta'ala. Igira amin du'a salokas para kuwatayan na datar na natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kabagar o du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga umatian. Igda ka mga luksa ka nagu mga pagriakan amay kaamanan yan na malakay gagaw si kumbula luks ka na wallahi ladim ka andin nimboli ka malakay gagaw si kumbula luks ka na taka penuh luksa geng ko tagagaw niyar ka makay samakan dua suwin aka makay samakan dua suwa maka sa kamapian ka na yakabagro tu atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko wallah namdataro to sa kabagro duo Nabi si ko mga umatian wanaw gain na pamako sumbra lawas ka na perangitang kairan na wallahi ladim kadeden ama piraradu kau yaguyag ka mga babayak na si ko agama wallah subhanahu wa ta'ala
Muli aging utak kau yaguyag ka din ka sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Makay sa makapamangni sa manana inaka amaka sak ay mananian. Na marat apamangni. Na amambuwa ka pendutusi ko Allah na dataro ka panadu o Nabi sa amat si mananian. Na umat yan. Mga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga pagariakan si kawagama Allah subhanahu wa ta'ala. So Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Na yakia sabapan sa akyang bolu na pinakamala amuhaditin sa giyang kaya dunia. Sa pulago 2,000 mimbuat si kawamanan niya na hadith si lafdu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na kaya sobrano to sa kaya bagi ano amanan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sobra namang gibuhay ni Muraisno na Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa giyang koto hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piano tulo mga ulama ay ako na kiyambuloy amala ulama wa manan na mala muhadithin Abu Hurairah radhiyallahu anhu na misabaputok ay manan nakala yan igagaw si kwina yan ay ako na isel Abu Hurairah radhiyallahu anhu ay isel Abu Hurairah radhiyallahu anhu na diskan yan din lumiyo sa walay inunta nakapanalamattan yan daan na si ina yan na diskan yan din sumul sa walay inunta nakapanalamattan yan daan na si ina yan. Maduro Abu Hurairah radhiyallahu anhu igira miya kau maskadan si kawalay ina yan. Ya ummata, assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Tigan inakulayakan, naswatigan so salama kalilinter na sirka na mambagyan ka. Na masembag ina yan, na magiras ina yan, ya bunaya. Tigan ikaritanakan, assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Swatigan mambusok kalilintad, nakapipya ginawa na sirka ikaritanakan. Nama tiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya ummata, rahimakillah kama rabbaitani sagira. Tigin inakulayakan na ikalimu kau Allah subhanahu wa ta'ala. Sadatarda na kukini kalimu nakarakan na si kumasa kaitu akan na tigu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masembag inaknya na gumiraso inaknya na ya abunayya. Tigini karitanakan rahimakallah kama barartani kabira. Karitanakan kalimu kamambu Allah siya tigan ko kini pangalimun karakan kini pangaling gagawin karakan kaya pudadating karakan sa saging kaamasa akyaloksakan na tigwin na yan. Ginanay punab-nab na ran tanwa managtanwa mga katiro si kumangay na tano. Wallahi ladim ka giyan kanan akatiro amya kay tito makapon si kuwin aka amakapon sa mapya makapmamana sa mapya na aya kala uto yargas ik wallah na datar din sa kala yarga udua o Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumang umatian. Aya di kamboliyo tao ikakalimu wala sa giyang kaya dunia. Malay bantugan sa giyang kaya dunia. Naso kabaliw manusia, malay gagaw, malay pangalimu si kumbal aloksyan. Kenapa ayaki pangalimu tanaw si kum mga loksano na si kumas akaloksiran. Giraw ka, amanan niya na inakulay, amakulay. Na antunay kabaya kay sidaka, antunay kabaya ka kenuka. Wanawin na giyang karena pakaysa, na ayakin ipakaysan ka na si kumas amya ka untudo si sa hospital. Si kumas alangon na panganang ka na din yan ketaam. Ay nakapkataman na langon doon amya ka paipait. Si kumas ama begersi na aka na si kumas ama begersi ama aka. Nadangan naman dangon matiro ihi inakulay na hay amakulay. Nantunay kabaya ka apanganang ka na kabaya ka amakan ka. Imanto na amyang batatan imanto na etano di ka pangurawi ko mga lokstano si ko ama na mga pipiapanganangkan. Aya ka pangurawi tanoro na si ko masa ang ganatan nilan dinaging kaya dunia. Si ko masa alangon din o panganangkan na miya kapait sa ama na mga dilairan. Nag-YouTube na makatinug-tinu sa ngirat tano ahe ina na his ka ama nanto na ikabayakan ka. Wallahi ladim na'udhu billahi min dhalik. Ipagawa tano agian ka na nasipat. Wallahi ladim kami aguntong ka hay babayakan na lakyakan. Ap kedingilan ka sa diwang ka. Kedingilan ka sa kawanan ka sa ina ka. Ap kedingilan ka sa diwang ka siyam ka. Palapang ka anauras ka na pangalimun ka sumbala aloks ka mga babayakan ng sikwa agama Allah subhanahu wa ta'ala. So kasurgan tano na sila na matatago si kamanan ng mga kababaan o mga palo mga inatano. O pamakop kerangitang ka umbala aloks ka. Lagi na nitanda sa kerangitang ka Allah subhanahu wa ta'ala. O kababayaan ka Allah. Lagi na nitanda sa kababayaan ka. O may na mga aloks ka.
Pabangnin tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ama putinong si ko mga tao. Ada lagi diran. Ama lagagaw si kong beralok siran. Ano ni kambaling ka malagagaw si kong beralok ka. Nalikan ka Allah subhanahu wa ta'ala. So kalangwan na limo sa geng kaya dunia. Kalangwan na gagaw sa geng kaya dunia. Ni'ma, rahma pun si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pabangnin tanong si ko Allah. Maputinong si ko mga tao. Ay manan yan. Na pagitawag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si isalungan amori. Apakasul niyan si amin na jannatul firdaus. Ami pagpadatano sumbala-bala ang mga luks tano.